laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam Ustaz, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mawdi masha Allah, hare on weltanama fota ko na seeɗa en turki subhanahu wa ta'ala on yo Allah lan ɗon weltano yoɓa on joddini hara ko jannatul firdawsil a'la. Amin amin. Haray sonnaɓe ɓen kadi weltike fota yo Allah waɗa joddini aljanna. Amin amin. Haray ɗo yo men ɗumano ɗon taw haray sagataɓe no nelilan ɗo taw mi yettina ɗum ɗo inchallah. Haray ko sagataɓe ɓen Bruxelles sagataɓen kalawol kisal haray hiɓe holliti jama julɓe ɓen fof wonɓe ɓen Belgique hara hiɓe organise ude chaque samedi hara ko samedi sakkitoron e lewru be lewru hara ɓe organise ude fottugol ka juulirde Bilal à partir de 23h ha bimbi haray noon sagataɓen fof hino invita e paykoy koy kono hara ko à partir de 15 ans duuɓi sappo e joyi haray ɓe occupoto e maɓɓe wo ɓe gera ha ɓe hewtoya ka suudu haray ko une fois nde wotere e nder lewru ndum haray noon janngo hiɓe mari fottugol ɗo inchallahu haray noon hiɓe invité ɗon ustasi ɓe seeɗaɓe haray ko ɗaɓɓugol gandal e kañum dargol si wawa ekkitade kañum kadi yewtereji ɗin haray ko ɗum ɗon ɓe waɗata e lewru ɓe haray janngo noon hiɓe invité ɗon haray ko ustasi jaggite woni ko ɓe invité e ustasi Basir e kañum manna e ustasi Tidjane sikkidi nam ustasi Tidjane haray ko ɓeɗo tato woni invité ɓen janngo inchallahu haray ko lewru be lewru e samedi sakkitoro e lewru be lewru haray ko janngo no inchallah haray kala faalaɗo renseignement ɓuri ɗum ɗo haray mo wawi noddude oɗo numéro oɗo ko 0032 haray ko numéro Belgique sagata ɓen ton 465 78 57 haray ko mi fillito ko 0032 465 11 78 57 haray ko ɗum ɗo ma ɗum on nodde sagataɓen kadi ka lawol kisal inchallah e haray ko ɗum ɗon ɓe maaki haray yomen holluto ɗo taw si usagen gayni bayana yaafede nam haray men ni mi weltike yewtere ko waɗɗon kon ɗo haray men turike e worɓe ɓen kadi haray yoɓe wattan yiili fotta e nde ɗo yewtere kadi sabuna e no andirɗen noon worɓe ɓen wawata wonude ɓaawo sonnaɓen kadi wawata wonude ɓaawo worɓe ɓen haray no andirɗen noon nini surtout ka leydi men ga en yi probléme ji buyi wonɗi waɗude ka meɗen ga e ka meɗen lagine kadi haray noon ɓayna fiisi en seeday haray ko yo kala ndaaru ko honno wawata wondirde emo wondi on par ce que sina ɗum haray min milan hulani en fota ka surtout ka leydi ko wonɗen ɗoɗe sabuna si en wattani yiili haray no woodi sonnaɓe wonɓe soñjude modiɓɓe mum ɓen fota kono no woodi kadi worɓe wonɓe soñjude e sonnaɓe mum ɓen fota no woodi sonnaɓe muññiɓe kadi hara ɓe ala no ɓe wowlira e hara a memminoto tun sabuna haray no gasa usagen hiɗon andi ɓay haray kon karamokoɓe haray yimɓe ɓe nodde on lande buyi haray ɗon andi côtéji ɗin fof haray menen kadi hooreɓe groupe aji ɓen haray ɗo men andi piiji buyi nder ton sabuna yimɓe ɓe nodday men landoyo men landanoɓe hara kamɓe tigi ɓe aami landade ma ɓe nela men yomen yottinanɓe wonaka groupe aji haray hiɓe tori du'a kono mi andini o musidɓe julɓe tedduɓe haray rewɓe ɓen hino soñji ka galleji haray noon si en wattanali yiile ɗum ɗon si worɓe ɓen wattanali yiile ɗum ɗon ko soobe noon haray milan hulani en fota kona seeɗa sabuna lan huli wota worɓe ɓen aru ɗo ɓe tawa ɓe wawata wondude e honno ɓe wawata wonude e ɓaawa sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe ara ɗo ɓe yeeya sonnaɓe ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof fi aduna ko honɗum no woni silan innude ɓe yeeya sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓiɓɓe ɓen fi aduna a adday ɗo debbo hara hiɗa waɗanamo o ara hara hiɗa mari moyen no wondiron an tigi saloɗa wondon ƴettamo naɓa inna yo yahu o lando ekkitamo fenande ha o wawa nde o paasa on ɗon artaka suudu joni on ɗon o wawi o andi technique ji ɗin fappu an inna on ɗon on artay ka suudu hande kadi fotton ɗon hara hino metti fi seeɗa haray worɓe ɓe wattan yiile ɗum ɗon ko go'o ɗiɗi on kadi woɓɓe adday sonnaɓe maɓɓe ɓen hara ɓen ɗon kadi ko leggal addiriɓe hara ko le groupement ɓe addiriɓe ɓe wona ɗon seeɗa fi tun mbuukoye aduna ɓe yaha ɓe inna sonnajo yo yahu inna ɓe seedi ɓe inna sonnajo yo yahu inna ɓe seedi ɓe seeda fi tun yo sonnajo wontu e ndun ɗon suudu laamu ngun yoɓanamo suudu ndun yoɓa ɓiɓɓe ɓen
an gorko on hara a liɓata dépense par ce que so ndaari ɗo fayda 80% worɓe ɓen ɓe ala wallitade sonnaɓe buyka suudu joni ɓe inna hiɗa yoɓede joni a suttinimo yoɓede goɗɗo no addande mo laamu no addande mo mbuuɗi ñande wo ñande joni ko honno on ɗo respectata par ce que nde debbo no respecta gorko ko sabu dépense ji makko ɗin kono so tawi noon a haajaka e dépense gol on ɗon a haajaka e ɓiɓɓe ma ɓen a yeehi a fattini ɓiɓɓe ma ɓen a waɗi ɓengu ma jaatigui ma an inna hande kadi on debbo ɗon o respectete ko sobe haray ɓayna yen ɗaynidir respect on ko kara han wawata ardude ɗon on andi ɗum ɗon ɗen duwa wattande yile ɗum ɗon fota ko wona seeɗa joni orti kadi immo yaha kadi darno yaka men kafon darno yaha kadi jomba hara a hollitalimo innaka hota jombu ko Allah yamirma ɗa duwa jombude kono hollutumo ok yaha jomba hara a hollitalimo ɗum ɗon fof kadi wona probléme arta kadi o inna ya wallitomo fi ɓiɓɓe ɓen e fi luwansi suudu ndun e fi dépense hoye seeɗa inna a wawata ɗum ɗon lewru be lewru golla ƴetta naɓana oya to musidɓe julɓe hino metti muññade fota ko wona seeɗa lewru be lewru ƴetta naɓana oya jooɗiɗo to kanko himo ɗo a yi'ay ɗo mi yeehi komi yeehi laggine ɗo e nde mi yano ka musidɗo meɗen wontirɗo Europe ga mi yeehi ka makko himo darni suudu kelɗu ndu himo jombi debbo joɗɗini ton himo sodanimo oto himo waɗanimo chauffeur jiwonno janngude mo heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓengu makko hino ga en foppuɗen ande mo kono wolta inde makko nden himo yanguta ɗo e puseti hoy e ɗaɓɓoygol golle himo yanguta e ɗin ɗon fof est ce que ɗon sikkude on hakke ɗon kadi wawata ɗumanade ɓay koyen wolodiran gonga kan on ɗon hakke kadi yahay fi honɗum ko an addi oɗo Allah no inni hayso ko milliardaire jo hiɗa koya dépense mo joni sa ari a tawi a watamo dépense de joɗɗinmo wowlanamo famodiron haray ɗon famodira debbo metta ɗaynude kono sa hollimo a yiɗanamo ko soobe ko kara ham ɓuttirta joni noon ɗum ɗon kadi fof feƴƴa ƴetta yaha fattina ɓiɓɓe ma ɓen joni en yii probléme ko wonɗen heɓude kon ɗo jattugol ɓiɓɓe en toriki Allah watta argol ɗo wonu min se fi meɗen sabuna joni ƴetta accida o debbo e ɓe ɓiɓɓe o inna o ɗaɓɓoyay golle o waɗay to himo dankade ɓiɓɓe ɓen an hiɗa occupade yahugol Afrique arta ma e golle ma arta ko hatta ɓen ɗon ɓiɓɓe kadi ɓe jatta ɓen ɗon ɓiɓɓe hara occupotako e ɓiɓɓe ɓen haray ko honɗum wonɗen heɓande ka leydi ɗo hande kadi haray ala ko heɓanen ko leydi ɗo haray men torike worɓe ɓen yoɓe wattan yiili fota e sonnaɓe ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yoɓe andu si ɓe geriɗo ha ɓiɗɗo ɓengu maɓɓe gooto ma ɗum ɓengu maɓɓe ɓe haɓidi e on ɗon ɓeɗo ɓiɓɓe yeebike haray yoɓe andu na ɓiɗɗo gooto ɓe woni yeebude haray fayda ko ɗum innete ko hoɗɗo fof par ce que ɓen ɗon ɓiɓɓe si ɓe famali diina tun si ɓe ɗumannike on andi ɓen ɗon ko heɓata kon kadi famata diina on andi leñol ngol ɗon hara hande kadi heɓete ɓen ɗon fof hina fama ɓe diina ma hara wejjiti fi piiji men ɗin haray ko ɗum ɗon tumi falano ɓeydutude haray o jarama usaji ko andintinɗon e ɗum ɗo kon haray ɗen duwa andintinde ɗum ɗo chaque fois kadi ɓay Allah waɗi worɓe rewɓe na ko seedata ko darugol solution ko honno wondirte hara hino moƴƴi e ko honno wawete wondirde haray mi hattaɓa ɗo haray juuti seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam tullah ɗo min yonni guerte hande tigui tigui on acciremen ni to wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haray Cheikh Abdallah o weltanama yalla yoɓo on joddini waɗa ko misane mon hasanat yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim o waɗana yimɓe heɗitiɓɓen fof kadi yimɓe ɓe tawata Allah no manti fi muɗum o wiya ɓe nanay konngol ɓe ƴetta ɓe gollitira e no Allah subhanahu wa taala on nelirno noon nelaɗon ara inchallah hajji en kadi weltanama batte ko ɓe andintini kon ɗo haray ɗen andi e piiji ɗin e welaafi haray ɗen torodiri en fof mo kala yo wattu yiili ko galleji e ko gollodiralji e saayiji ɗin fof haray anditen wonde wallahi jama on no soñji moƴƴa ɓe ngureji ɗin wallahi ko yewtudirangol goonga nene gotoɓe tedduɓe wallahi bandiraɓe meɗen ɓen no soñji gueɗalɓe meɗen ɓen no soñji fota mo kala e meɗen no duwa wattude yiili hula Allah goto kala miijito waalo miijito koko wona yewtede hara ɗum ɗo anaare wa ñamako hara si on tigui wowtari hara so ñaami o siiɓoto si o wowti o jakkay hay kecce ɗen hara hunde waɗatamo haray ko en wakkilo e bayanaji ɗi waɗa batteji e meɗen har ɗum ɗo wonanaari en tun wona yimɓe feƴƴinoɓe ɓe tawata yimɓe annabaɓe ɓe noddunoɓe ha tawi hunde nafaari ɓe si wona ko ɓe noddi kon e qala asatirul awwalin
siwana ɓenna ɗum ɗo koye konngudi aramɓe haray jama on fof no weltana e haray yejjitaare ɓattagol ko duɗe iɗen anndintina sowno kala fiiduɗal meɗen ngal ko sonnaaɓeɓen haray ngal waɗi batteji buy ko galleji haray ko wona noon duɗal ngal kadi ko duhiɓɓen haray jama on no tora senagol toon haray ɗe wondi e karamakoɓe inchallah meɗen hattawa fewnu ɗo watta micro on kadi e juuɗe hajjen inchallah nde kamɓe jofti jonde nden mbiɗa wiyana jama on fof yo allahu lan ɗo yoɓo on ko moƴƴi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sa jasakumullahu khairan e weltani ko yo allah hawde weltano en fof meɗen ya rabbal alamin. aw sa on jarama albarka moɗon boyi haray ɗo min udditande addiɓe wadde ɓen ɗo e ka fikkiso jiɗin haray faalaɓe landade wono wawi waɗude ko yowiti e oɗo e dars meɗen hannde no wawi waɗude star 61 ko ɗon étoile 61 hoodere nden 65 inchallah nawdidande ɓeɗon e nam assalamu aleykum ɓe natirɓe email maketeɓe ko hajja windiɗo assalamu aleykum. waaleykum salam wa barakatuh. assalamu aleykum ustade. waaleykum assalam wa barakatuh. ala toon ew jam tun yettude Allah e on jarama fota yewtere nden Allah hokku baraji ɗuɗuɗi enen kadi honno min heɓa nafoore muɗum kadi kala jintiɗo kadi heɓa nafoore. amina amina amina. ye hara on acca hakkille maɗɗo lande ɗiɗi oyon ngaya landal ko yowite ko waaji ɗon ko ngaya hina ɗum no tawi law wawi landade haray ko honno si kono si yimɓe ɗiɗo ɓe haaɓi sonnaji muudi makko ɓe haaɓiɗe ɓe yeddodiri ɗon ha e hoore ɗum ɗon gorko noon ɓe seytina ɗon ha o yenna mawɓe ɓeygu makko o yenna biro safe o yenna biro ɓeygu makko hoyre nden noon nde o woyli nden hara ko hoyre tiiɗu nde hoyre leycoji fayde o minata o gandi so o wooli o wooli ɗum sonnaji makko landitimo kadi inni honno wiiɗa o répéti hoyre nden pour la deuxiéme fois so ɓanon o répéti ɗon le ɓe jaabodiri ɗo ɓe kamɓe ɗiɗo so ɓe waɗi guere joni noon ɗen e hoore ɗum ɗon ɗon o yalti ka suudu ha joni ɗo ni noon imo sonna joni noon ɓawa waali muññade holliti siɓɓe makko ɓen fof holliti famille mum ɗin fof haray ko ni feƴƴi hakkunde makko e moodi makko joni noon holliti kadi famille makko kanko gorko joni noon boyi noddiɓe ɓe ɗiɗo noon joni noon kanko mo jooɗi mo yeddude o wiya o laali hoyre o safi mo yeddude tun joni quoi fiita jama on e hutomo kono ko Allah ɓuuri andu ko safi Allah no reeni fof ko feƴƴi hakkunde maɓɓe o gandi sonnaji on kadi to ñaali ko feƴƴi kon kanko sifi no feƴƴiri noon gorko noon ɗe wawali reconnaisude wawali ninsitude tawi ko yeddugol ha joni ɗum noon joni heeɓini wano 2 semaines ni gila nden hawre maɓɓe waɗi ha joni noon kadi o noddali kadi mawɓe jiyoma o immini mawɓe makko ɓen ko ya tawya mawɓe jiyo ya toroyo yaafuye haray ko honno islam woni ko ñaawi hakkunde ɗum ɗon ko landal aranal ngal noon haray ka raɓɓinɗingol ɗon si tawi yimɓe ɗiɗo ɓe lurri ko ɗum ka humgol dewgal ngal waliyu no hana waɗede waliyu gorko e waliyu debbo ko ɗum si tawi kamɓe ɗiɗo hara ɓe haaɓi joni ko ɓeeɗa jettata donc haray sonnaji on ko yo wullito hannde kadi ɓe itta goto ko famille gorko on e goto ko famille debbo on ɓen ɗo nodda ɓe kamɓe ɗiɗo joƴƴina ɓe yewta ɓe hakkundeji maɓɓe si tawi joni ɓe jooɗike ɓe yewti mawɓe ma kay si tawi si seede ala ko hakkil ñaawen si tawi ka ɓe jooɗi yewtugol ɗon no ɓe yewtiri seeɗa jooɗiɓe ɗon ɓe yi e gonga hay si tawi o ari yeddugol ko yeedete tun hannde kadi awa ɗo si tawi hara a waɗi wata wattu si tawi a waɗano hari wata waɗu few goɗɗo yennata Israel mo yenni Israel mum no fota so tawi ko mawɓe ma ko ɓen o yenni mawɓe ɓeygu ma ko mawɓe ma ko mawɓe ɓeygu ma kadi hara ɗum ɗon hina ko watte hara joni yoɓe ndaaru no ɓe noddiramo responsable makko ɓen noddamo ɓe joɗɗinamo ɓe waajomo ɓe yeetomo ko honno gasa kon kono haray naafi haray heeli dewgal ngal inchallah wallahu alam. ok on jarama haray landal ɗiɗo banggal kadi ko hollo ko paykun anɗo ɗen hannde wano mi inni ɗo e juulo wona mo duuɓi 10 min yo juulo ɗo ɗen alansara kono o falji nanni mo sikko ko futuroma har hakkille makko ɗen ala e mum mo ewnade hito makko ngon ka juulugol joni noon ɗen o ɓaano ngo salminoyi min ene konno juullalo ko futuro ka ko alansara ko alansara min awa andi a duwa ka ewnade joni noon haray ko honno duwa gerruɗo mo duwa no fuɗɗitade julde makko nden ka ko honno o correctirta julde nden noon o yo fuɗɗito so tawi hara o salmini o immoɗo ngi fa habbira o fuɗɗito julde hannde kadi
ma ɗum fonno ko watta haray hannde kadi ko yo sujju si tawi ko nde fof noon woni ko feññini pay ko duuɓi jelo jogii 11 so tawi hara o helli faama haray yo fuɗɗito waɗɗu toon si tawi noon hara o helli faaka hara inde mo tun alan sara on allo oustaz nam ami anndaande ko ara ligne woni yette baaɓe hannde nani wonga sa tiri seeɗa ko ɗum yimɓe ɓe no ɗuuɗi ama jooni ɗumi udditande hikkiiɓe ɗo ɓeyanani yalti ka ligne nam assalamu aleykum ɓe naatirɓe ɗo numéro privé assalamu aleykum naatirɓe numéro ɗo anonyme privé assalamu aleykum allo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah fayni jenti on assalamu aleykum oustaz waleykum salam tullah on jarama fotanoon albarka men nani yewtere nde Allah waɗu men nani jaɓi amina fof oustaz mi inni haray kadi ko seeɗa batte ko yimɓe ɓen haray ɗuman ni kon ɗon anndi ɓay Allah waɗi kono woni karamakoɓe men ɓen haray yandi so tawi kadi on ɓeyditanay honno baba ɓen seeɗa on anndi chaque fois kadi ɓe makanay sonnaɓe ɓen wondema debbo ko debbo piyirte on anndi wano siga ɗin ɗon haalaji ɗon ɗen fof kadi miɗo remarque kadi ko ɓuri kon on yiyay e nder couple ji ɗin hara kadi hino haɓe hara ko sabu fay ɓen on anndi hara ko sabu fay ɓen hara ɓe fottata e mawɓen nen toujours si nene yun honno nenejo on wi'i goɗɗum fay ɓen baba ɓen hara ɓe jaɓata wano fi affaire janngugol ni fi wallindirgol ɗum ɗo kadi hara hino waddude ka nder couple ji moƴƴa noon hara ɗum ɗo kadi ko si tawi on watta e nden e makangol tawɓe ɓen hino wadde sigariɗo piiji ɗo haray ko yo ɓe accu haray ko ɗum ɗon tumi mi falano ɓeyditugol haray on jarama fota albarka assalamu aleykum waleykum salam tullah inchallah mi wattira e rewtere jarayde mi weltike moƴƴa assalamu aleykum aleykum salam joni mi udditande hikkiɗen ɗon nam ɓe naatuɓe ɗo maketeɓe Fatima Bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mi annda si ko min nam kono ok ɓay Fatima Bari haray no ɗuuɗi pande oustaz Abdallah no way nala toon ko Mamadou Alpha Bari Verviers salamtullah nala toon ko on ɗum fewndi ko jamtu yedde Allah awa haray ko hiwragol on tun anndina on cabbi ɗin hewtimen ga moƴƴa on jarama fota batte cabbi ɗin hannde on haray ɗo mi weltanike on fota madame o weltike kadi fota ɗe ɗo yewtereji nden waɗa o haray men meɗen huma joɗɗinaɗo e bindetaɓal ko min heɗito haray on jarama yewtere nden naninike faminike moƴƴa yo Allah waɗan on joddi aljanna inchallah ko meɗen weltodiri awa haray ko salmingol on tun salamu aleykum laawol kisal ko laawol peewal on jarama albarka bush aɗa min udditande hikki ɗon kadi Allah eyi nam ɓe numéro mum sakkitori ko 264 assalamu aleykum holande waaleykum salam wa rahmatullahi ustade no jenti on ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi ustade waaleykum salam tule wakat nala toon janto alhamdulillah ɓe nguro nde jamtu yedde on toon goy alhamdulillah mi weltori yewtere nde yallah waɗi joddi aljanna amina fo e weltondira ni inchallah eyi haray min miɗo mari ɗo landal ko fii haray kadi battere yewtere monde haray ko ɓen duyiɓe marɓe ɓen sonnaɓe ɗiɗo joni kowoni wadde kon ka ɓe si ɓe yeehi ɓe jombama an wondo nga ɗaɓɓa suudu feere wona ɗon an haray ɓe charge ɓenna gouvernement charge ma ɗum golloya et puis ɓe yaha ɓe jombala guine on ɗon ɓe dépense on ɗon sa landike ɓenna on ɗon gouvernement lagui noon goye dépense ala dépense de on ɗon ɓenna an on ɗa charge a fay ɓen kadi ɓenna fay ɓe no yoɓede ɓe accittama charge ji ɗin fof ha ɗum noon joni waɗi divorce no ɗuuɗude moƴƴa saabu ɗum ɗon e haray ko honɗum l'islam wi ɗum ɗon ko innata haray an ɓa gouvernement charge aki oɗo a charge tako mo o to charge ɗamo hara kadi ɗanadimo e suudu ko hawtu ɗon bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ta'at on andi ka
nane mi yewtiɗo toɓɓe tati ka ɓewi jonni misal gotal masalan Fuuta sa jonni on tigi sunturende ga jonni ma ngesa ma kedi kentirni haray len ni hande kadi kono a kedi ko tuma liɓoɗa dépense ji ɗi o haray hande kadi so yama kedi o ariɗo hande kadi gorko on ɗo yehi naɓo yimo joni o landogi ko hajji ñeppi yewti en nane nda ko hande kadi o wari hande kadi ko famodiral waɗete hande kadi fi gorko on joni oɗo himo fawta fof ko laamu ngu woni e jonnudemo ɗum holla hondema dépense on iwi e hoore makko sonnajo on kadi kankay nayi o salor hande kadi innugol joni ɓay tun hande kadi sina makko to modi makko no jonnudemo kankadi ko laamu ngu woni e jonnudemo ɗo ko hande kadi o haɓay ɗinnon tun ittagol modi makko mone ma ittagol sina makko to mone ɗiɗino hay gotum e muɗum sellata kadina si gorko on waɗi kunda sellata si debbo on kadi waɗi kunda sellata ɓayi konno gorko on hani anditugol si tawi joni laamu ngu jonnanomo ɗo ko kanko fawtono o debbo on kadi konno hani anditugol si ɗin noon alano heɓade hande kadi ko modi makko jonnay noon ɗiɗaɓo kadi debbo on andita honno hande kadi no wowno hande hara ko kanko wonno ka meɗen to hara ko sina makko woni ko ga si yeyno kadi ha ala few hande kadi ko gorko woni ko fewtayno debbo on fewndo warayno hande kadi o habbanoki ɗin ɗon ɗi heɓotono ga hande kadi gorko on kan kadi si ɗin ɗon heɓaki joni ko kanko fawtoto fo hande kadi ko ɗum hanani ɓe hande kadi ko wallidirgol yurmodira ko aya wi ko ma waddatan wa rahma giggol e yurnede si tawi joni hara hino heɓade seeɗa inna bon joni ɓaymi jogui ɓeygure ɗuɗude joni wallitolan kunɗo jogoɗa kunɗo min kay mi dépensa kunɗo donc haray compréhension waɗi hakkudeji maɓɓe facture ji tati joni mi ƴettay ɗiɗi an ƴettu goto loyer on ko tel haray mi ƴetta feccere an kay ƴettan e feccere ñamete on ko tel mi ƴettay ɗum no an kay ƴettu ɗin ɗo ko ɗum ɗo woni wallodiral ngal e yurmodiral ngal amma noon si gorko on inni joni ɓay debbo no yoɓɓede few hande kadi foof yo débrouille ton haray fala debbo on kadi si inni joni ɓay tun haray gorko on ko woni golde komo fawtade o ka meɗen to kankadi ko woni heɓde kon fof o haɓɓay ko ngomara ɗum noon fala ɗiɗon ɗi sellata haray miɗo toroɓe ɓe ɗiɗo noon yoɓe jooɗo ɓe yewta ɓe senda programme ji ɗin ɓe senda ko ɗum woni e consumude kon fof ɓe waɗa hakkudeji maɓɓe hara ɓe ittade ɗum ɗon hoore fayɓe ɓen ɗum ɗon wonani kadi ko heedi dewgal maɓɓe wallahu alam on jarama yo Allah waɗi joddi aljanna on jarama onon kadi baraka mi ɓuɗit ande hikkiɗen ɗon ɓe maketeɓe Kadija Ba assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi nana toon jam alhamdulillah o fayino jenti on assalamu aleykum sadio nana toon waaleykum salam tulle barakat nana toon iɗon e jaam i alhamdulillah ara mi weltori yewtere nde moƴƴinani yallah waɗan joddi aljanna amin amin min falanandagol ɗo fi honno jiyoy koye ni honno yawri babe ni maliji wano e kelle feyon ni ko si ari leeɓi ari kale wuddum ni ma ɗum ma do so yi ella makko jonon siko wano junni ko 11 ans ni joni ara o yaali ella makko kono ara leeɓi ɗin fuɗɗike arde haray fallike mo ɗuma horugol e juulugol hara yo habbo so tawi ko 10 ans o jogiima 11 ans ni haray hannde kadi yo habbo ellaji makko ɗi nam kadi yaafe kadi ko nam si tawi jooni hara ko sonnaajo leeɓi fuɗɗike arde ka ley wuddu ko duuɓi ɗin hino fanɗi 9 ans 10 ans 11 ans yo habbo haa fuɗɗo fiilaade ko fuɗɗi fiilaade wono haray hannde kadi e fottan karamo koɓɓen ɗon haray hannde kadi waɗɗike mo hoorugol ngol nam yafem lantitode goɗɗo noon kadi fof ko fi jiyon kum fof si hawri noon wonani fi oblige gol mo juulugol ngol ni wonde ɓay wandi fay koye ɓe néglige ha joni o hinna o juuli joni ko ɗum woni mi anda on tigi ara anda yawri o juuli ko gonno ara ko ɗum woni ñawde ɗum ɗon gar enen joni e mawɓe on tigi ɓe so inni o juuli joni ko gogon taw koye hollumo hiɗon hoolimo hollonmo so wodani yo goɗɗum hiɗon jogitori ha ñande yiwɗon noon contraire o inna ayi jaga hari miɗo hoolinoma jaga fenanayla woni a wayda hannde mi hawltaka ko wolla ko ɗum noon joyi e makko kono so woni joni nene mi juulinawa gasi mi weltanikima boobo am mantonmo ɗon moƴƴa si tawi tun o anndi o juulata hakka ko o fenitata hannde kadi ñande noon vérifié ɗon ha tawa ɗon hannde kadi o juulaari o on say noon haray hannde kadi sippinonmo ko ɓuri e laɓede kon noon hannde kadi so tawi haray ɗo wondi ka leer juulugol ngol hewti o ko yo noddumo juuli ɗon ma so tawi o arti ka l'école kadi no hewtitiri hannde kadi ko honɗum hani waɗugol ko juurgol waktuji ɗi o juulaari en taw contrôle on kippon wano kippir toon coñce makko
letto mabɓe to Allah ngai timmi hoore makko o yi'a e moɗon hino hitti e makko hino hitti e moɗon joni fi juurugol makko ngo hono hittire e moɗon kadi fi yewgol makko ngol ka lekkol wallahu alam jarama par ce que ko si ɓe artini ɗum a école o gandi fewndo maɓɓituji ɗin ga jokkodiri ɗon e joni ko juste ɗo on tigi no waɗi goɗɗum oyna kanko gani juulude joni noon mi insista mais ɓe oyna kanko gani juulde joni noon haɗi faala andude ara ko ɗum woni yawre mum ay kara on tigi andata piiji ɗum ara jarama ɗon noon ko hewtitugol makko hannde kadi inno yo wallin piiji ɗin fof yo yaw ayno mo yaha ha o salli goo accon ha hannde mo fuɗɗi ko juulde sikki ko goɗɗo ngo ka waɗɗon goo ɗiɗi tati o nemata ara o wowti mo anndi pay ko fuɗɗama fiyeede fi juulgol o jogande maka duuɓi sappo ko ɗon mo fuɗɗite fiyeede hulɓide hara na pigga tappinaygal kadi hulɓingol mo tum fiyo anndu julde nden ko hunde wonde très important wallahu alam jarama ko yimɓe yo Allah yoɓɗan ko ɗum amin amin waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu haray mudditaniɓe makteɓe nene Fatima Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu on hiire jam ha jayen alhamdulillah on hiire jam ustad en assalamu aleykum waaleykum salam on kay naɗa toon alhamdulillah muɗi haray ko weltanagol ɗum batte bayan on haray on jarama Allah subhanahu wa taala on waɗa on joddi aljanna haray ko landal mi faala waɗugol ɗo haray ko woni ñawoore du'iɗo landutoɗo ɓiɓɓe mum ko woni e feƴƴugol e galle muɗum tellement ko woni zalu hara o hoolaki haray mi faala landade ko woni ñawoore du'iɗo landutoɗo ɓiɓɓe mum ko woni e feƴƴugol e nder galle muɗum hakke ko woni hutitiɗo haa feƴƴiti hara saaga warti o landa ɗo fayda ɓe ko woni e feƴƴugol ka nder galle hara ɓeengu makko wasiike moy ɗum haa feƴƴi haa ronki o accu e ekkitingol fayɓe fenaade hara o defa e fayɓe ko woni e feƴƴugol ka suudu haa fayɓe hara ekkitike fenaade safe ɗon ko piiji ɗiɗi woni ɗon go'o so tawi jooni hara gorko ko haani tefugol so hewtii ka muɗum lanndugol fay koy enen ko woni wonmi feƴƴii ka l'école on janngun a waɗa toon bétise a waɗa toon piiji bonɗi ɗum ɗon no haani mo haani lanndade annda ko wonmi feƴƴi ka l'école so hewtii kadi suudu kadi mo haani lanndade on juuli on ñaami on janngi mo haani lanndade so faɗii piiji ɗo amma tefugo jooni ko honɗum nene ma wooli ko honɗum o waɗi gaa ɗum ɗon haana Allah nini waɗata jeeso suuwa taw wiɗondir amma andu wala haaliji ɗin so hewti tun gorko hewti e galle mum no haani landade sonnaji on e fayɓe ɓen on juuli on jangi on waɗi devoir ji moɗon ɗin ɓe nulorari on goɗɗum ka l'école ɗum ɗon gorko no haani tefugol waɗi ko kanko aynina himo haani andugo ko woni e feƴƴude ton amma noon so tawi hara ko fi tefirgol fi memmingol probléme ji ɗum ɗon haala haray sellata nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe haali haysi ɓe hewtitino ɓe wino voyage ɓe hewti ɓe tipportano directement ka suudu maɓɓe ɓe tipporayno ka juulirde on so ɓe nula pay kunno yo yaw yeeto yo ɓe nguuli maɓɓe ɗin wondema ɓe hewti ɗum ɗon fof haray ko fi hon ɗum hannde kadi ko fiwata ɓe juhu ɓeyngure maɓɓe nden sa watti juhugol ɓeyngure ma nden tefa ɓe ko feƴƴi ɓawma ñande goo a yeey toon hara ko a falano ka yiwde haray moƴƴa wallahu alam are on jarama barka assalamu aleykum waaleykum assalam tullah laawol kisal ko laawol assalamu aleykum sar waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh hira jam alhamdulillah nani ɓe gonne fono e jam ɓe soɓe ja alhamdulillah noon tolle a yeddalani cheikh konno hewtono e jam nane walla alhamdulillah min tawti jam ustad on toon o seedno e jam wallahi walla ɓeydi jam on ɓeyda duuɓi ɗin e cellal ngal e gandal ngal kadi fof ay min heeɗi ka darso on kano mumtage min leytu seeɗa kono tawagal mutini seeɗa kono ko alhamdulillah moƴƴi Allah nafiren konguɗi ɗi waɗa heera wafiyata voyage on kadi Allah newno o newo e jaam o moƴƴa waɗa heera wafiyata e makko ay ɓeygureji ɗi fof mi weltanike on e weltanike kadi jamma wonɓe heɗagol laawol kisal ɓen fof nokku fof kamɓe wawi wonde ay ko ɗi konguɗi ɓeyteno toon o jasakumullah khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum assalam wa barakatuh jarakumullah khairan ustad inchallah barakallahu fikum ustad ahmad on jarama albarka moɗon yallah yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude min salmini ɓe ngure nen fof
Allah amin jaaro men ƴettude ɗo goto ustade men acci tawnani sabuna awa inchallah ero joni acce ɓe nodda ko affaire ngeygu ni ɓe noddu joni direct famo jama imanda komi wowla ok na probléme inchallah ustade inchallah joni kay men acci toon heɓonno dawro mbimbi harayɗo men yaafini yimɓe ɓe allah ala inchallah hara tawi do asalla jeeɗe aray yo allah subahanahu wa taala hewti o jarayɗo men tori du'a inchallah nani inchallah salla jeeɗe on jarama albarka boy allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude inchallah ɓe kam samine fof hara inchallah mi hewti salla jeeɗe ɓe nana inchallah hara assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatu waaleykum salam rahmatullahi wabarakatu na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatuhu haray ɗo men yaafini yimɓe ɓen no heewi kaliñi ɗo kono no andirɗen noon haray ko minu yoni arde ka tonɗe nini haray usaji no duwa dawde bimbi suba yahugol voyage haray kadi ko nanini woni koɓe hewtiti donc haray ronkere nden ɗuuɗi pande kono inchallahu haray ɗen wawi ɓe ɓe ƴettaka ɗo habbo ɗen ha e juma arowo tawi joni juma on jaaɓi inchallah continue bayana men on inchallah haray lan andintina toujours ko sagata ɓen neli kon ɗoɗe wondema haray janggo e samedi e chaque lewru ɓe lewru samedi sakkitoro on haray hiɓe invité sagata ɓen fof ka masjidil bilal haray ɓe à partir de 23h ha bimbi haray noon ko pay koy ko à partir de 15 ans woni ko arata haray noon janggo hiɓe invité ustaji jaguite en tonɗe e ustaji Basiru e ustaji Tidiane ko kamɓe woni ko invita toon janggo ko waɗana ɓe yewtereji e activité ji inchallah haray kala faalaɗo humpitade ko ɓuuri ɗum ɗo haray mo wawi noddude sagata ɓen ka lawol kisal ma ɗum o waɗa numéro 0032 465 11 78 57 haray ko numéro on inchallah haray on fof on weltanama on du'anama batte heɗitagol ngol radio lawol kisal ka Facebook o ka ɗuma gawo haray Allah subahanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude en torki rabbule baade on hande ɓe yewti en ɗo fi ko honno du'i ɓen jogorta sonnaɓe ɓen torki rabbule baade on yo Allah neminan du'i ɓen jogirago sonnaɓe wona Allah subahanahu wa taala on innirino newnana kadi sonnaɓe ɓen wawgo respectude moodi mum wona Allah subahanahu wa taala on innirino yo Allah subahanahu wa taala on ɓeydu giggol e yurmede hakkude men e modiɓe men ɓe e ɓiɓɓe men ɓen fof Allah waɗu barke e famille ji men ɗen fof kadi yo Allah subahanahu wa taala on hisin en hisindinan e famille ji men ɗen fof musidɓe julɓe tedduɓe haray en andudo kum ɗo aduna hon ko seeɗani oti wurata ɗo o maaya e pooma haray koyo oti wakkilo o ndaara no moƴƴinira ka suudu makko e sabuna ɗo ko inna suudu e ko suddiɗo e du'uyiɗo on ko ɓen ɗon ɗiɗo inna ko suudu donc haɗay koyo ndaara arrange o tout possible ndaara ko honno wata wonde sabuna sa ari ka aduna ɗo tawa hiɗa welti feendo yaltuɗa fof sa hewti ka suudu a wawata weltade haray soɓe noon ɗum ɗon ko ɓittare molanade haray ko Allah subahanahu wa taala an okkoren aljanna sina ɗum haray soɓe haray ko ɗum ɗon woni firdi aduna e lahara haray wota goto calcul kun aduna hum kun ala luttude yo ndaaru no welnira aduna hum makko kun eno rewira joomi makko Allah weltinamo ko aduna ɗo so maayi kadi o naadamo aljanna haray musidɓe on weltanama fotta miɗo sikki haray du'iɓe